Barabara ya Embu guthie Meru igiakwo mwaka wa 1984 nirio ndaraca ya nithi yakirwo na hindi yo ni yahuthikaga gutari na mitino miingi tondu gutiari na ngari nyingi. O uria miaka yathiaga na bururi gukura noguo ngari ciaingihire uguo hotekeku wa mitino kuhanika haha ugithie iguru. Ugwati munene uri uri ndaraca-ini ino ni muikuruko uri uriho na iguru rioguo iri na ithioro na haria ndaraca iri hatiri gwa kurira. Ugwati ucio wongereirwo maruru ni matereba aria matwarithagia ngari matari na kihariro kana gutwarithia ngari itakinyanirie ikiro cia gukorwo barabara. Mutino wa muthia kuhanika haha wahanikire rucini rwa gukia tariki 1 mweri wa kenda na andu 12 marakua. The number of fatalities, as I've said, may confirm to be 12 of them. The combination or in total are 10 adults and 2 juveniles, 8 female and 2 male. For the people who have been evacuated from here, we have 2 survivors. One has been taken to Chogoria Mission Hospital and another one to Chuka. Ugwati wa mitino ndaraca-ini ino unenehaga ona makiria riria mutino wahanika utuku kana riria kuri na mbura nene. Taira kwina accident antu ni matige kuthia accident ni katakati ndu kuthwa kwina possibility ya mutino onge na tukuona we have narrowly escaped. Katu escape no twetu turathiite kuringwa ni ngari ino kwa umira ngari antu magekara kando kabisa no twino rigura thiite gwita antu engete mara mare ngari ni ria. Kuma hindi ya thirikari ya Kibaki ni gukoretwo na mubango wa gwaka ndaraca ino weru no gukinya riu gutire ikinya ria waki rianjiriirio. President Ruto onake ni eranĩire waki wayo undu uria utari wahanika. Mambo ya Nithi Bridge, it is true, tuliahidi. Hindi ya githurano kia mwaka wa 2017 Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki onake ni eranĩire waki wa ndaraca ino no ndwahanikire. Munini wa President augite mwandiki mukaru ministry-ini ya waki wa barabara Mohamed Dagar amwirite micoro ya barabara ino ni miriku. Tunataka mkumbuke hiyo design hiyo Tharaka Nithi inaendelea kuwa watu wetu, and it's really unfortunate we lost 12 lives yesterday, people from Meru. So ikumbuke, najua zile shinda zimekuwa Tharaka Nithi tufanyie nini, tutengenezewe ama namna gani? He has told me that the designs are almost complete. Nimemwambia siharakishwe haraka so that we come and honor that promise to the people of Meru and save lives. Andu matanyiheire 158 nio makuite ndaraca-ini ino kwa ihinda ria miaka 5 mihituku gukirigariria waki mweru wa ndaraca ino ukajia andu matanakua makiria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.